Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Karbianglong arlo kipur asangti Karbianglong arlo pen anparke difu Kohima lapen Manipur hawara bangke ponlong lepura ke esehin pen sitami pachini pontanglo. Bontamanja Central Range along Mansing Tiso SEF Ranger ang hoy kang nilo pen ke thangnat arona tangavesi alang lining hangaling si sangti ki pura cyclem. Lahindo Ranger Mansing Tiso Anjot kalisi Ranger Tiso asang huwa mat sedami mit hang woreng dokko apita sangti ke supply claimaret. Anjot kalisi alang ni KAC phantang nak kiparju ka pen DFO phanchot kali KACCM rong ha phan anta lang plopsi aning hang let aling si permit period laben permit do we tu phan anta aning hang let tu phan aling si long ni theng pi dolong ban pen kedang lok dolong arum do an sangti ang som le lang liti lang thaya mat siawi lang ikha sangti ki pura bui ang som avisual. Lapuana sangti ang som ki bui haya pi anta long nit along ki do forest speed officer tuma bangke thekdun lok sita ki theklong le songsi chiplang de atheke komara phansi sangti ki papur komara tumsi sangti ki pur bomma ACF Monsing ti sopen an parki madyo phanta ki pachinia matsari long nit along ki do thengpia do long ban lapen RCC do long aruma long ki bui haya sangti ang som komara tumsi ki purlo bang solama bang beat office along karjudam aphan damlote nitum chini ne bang so putha bangke manja central range along ACF Monsing ti sopenan parke maduta chini ne puan parke thangnat alam the beat office atu nang thandun thekhe halapu sangti ki puratum aphan arjudam sitami ACF ti sosi chini lo pupen thangnat alam the ke long amat siavi Bonta long nit aroya long thangna da permit ka pen sangti ki phur pachajeng rona bangke difu rong so pichot kalisi Dimapur Kohima Manipur lapen kaprek state aphan sangti kador hu aja kong do pulute laki long nit aroya sangti an parki na hok penta avelo Bonta Karbiang long autonomous council pen sangti ki phur aron ki pathi kateng claim plesi exam re jamason aron pathi kateng ki dolong pen mitar phokya badake sangti phur long liku setan nona bangke mitar phokep ki apyalam lo RCC do long aru mamatsi sangti ki phurchot takali abui ang som kelan tuna tang telaki arora phan kelang rem kelang rop kalima bangso teng pulote RCC do long arun ke abi kardu chot kali adolong apata ka pheri mimi ang taxi klang lo Lasi Manja Range Arranger ACF Monsing ti sobange ke Asia phanta chini ne lapen DFO phan anta ka chini ne lapen kelang plot pen aning hang let aling si permit ki people te ke Asia long me tu kelong nang jia tim along abangke DFO Monsing ti so pocket along si dam rong po lasila puson ke Asia phan kelang plot arranger mate ACF Monsing ti so putha ke ACCM tuli ram rong hanga hin lang tar libdum nang ji pus akenang so Jongsi ke Asia hin pen ke langchar ridun awi pulote ke Asian kang kido forest sai kam alongside ki claim bo matuma bangki aningkan si bainong kilong li det jianta apornang li rok tahan News report KATV News Jubin gar phat ke damtang chitini bhai inkora ke thom arni asawara tatum ningdu mekri meklang pen kachipa didun rinti lunsi pokal tang jubin gar phat asamara tatum asam sorkar aphan ke hang lapen kachuning ria teng pen chitini bhai inkora ke thom arni ada 4-5-troxy rachiti maformalom GMCH along postmortem aphan det piadang nongnap ke chithangklong an parta national icon kalitang jubin gar kichitanga bar pom ponchulo bangso phi Guwahati Salu sajai along pontusi kalitang jubin gar phan aning ke dok arata tuma phan ki jup si ke chipadi dun asai deng pondo
Ningkan phoke brahini kalitang Jubin Garaphan Bharat Sarkar hin pensitami kijut si kachipadi dunjia phan posi Union Minister Kiren Rijiju sitami chitong dun si chipadi dun lapen kachipa motikang ahema chor pendanglok apo lapen ahema sordu anaphan aning pathi dun Lunse poki chiahut lapu an armu ga chitong aphai ti ong laki Jubin Garaphan si ke cheng sita hai Jubin aphan aning ki dok lapen alang li kang hon arad tun ki jut si ke chipadi dun ji aphan sarul sajai along an pali tun jimpi Kalitang Jubin Guard alang ni kedot ti kahut Raraphan ki pitik tang akang hon ke long ajo Jubin Guard Singapore along chevoy tang lopu abir ta ki long pen ar pu ka chipeng ke thek long pen ki jut si ka chipa di duna pot ahut an sitame armu aphai abang ki jungji kalisi armu aphai nang ki bat lok si thek pon long lo Kiram tang chiti ni phain kora ke thomarni lumse po kalitang Jubin Garaphan National Respect Attain Pensi me an piponsi Guwahati adung het kido Kamrup District Kamarkuchi NC along si kijut si me an pidang News Report KATV News Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Department Thom Kep Akbong Pen Veterinary Department ta isilo Bangso Department laki marat pareng api mate vo bi chai long hong ke soke ki una hut kopi ko son pen silana nang jima ke so hut kopi pi ko son adowai ki pc ki mesen jima la hai hui asai arong dampen kachirok to mate awareness program ke ding pon non puanta aviation si thekno Lasona pora husi non malom roajo long hong kiso African swine fever mati chihek pen ASF awur ki thura jong arong tina hawar tinta long hong virkok sonsi theklo bangso ASF awur ki thur chithan pre phita veterinary department ki dokle babang ki therak me lapen manghuta me Sarkar pen bangso department ki kopia phanlo Sarkar pen bainong ki PK office along mek pajang chora phanma Alang litum kopi piasai si ke claim lo Raraphan kopilo bangso department ke claim pi kopilo rot ale ke long dun mati ke claim ke difu along veterinary department atum se kelang chot ki ching thur thedeji kaprek ka department atum ki Raratum aphan warsai pipon bom lo lapen awareness ta claim bom tangte veterinary department atum kopilo Raraphan ke claim pi inut banghini atum aphan ke pangreng ji aphan pura bi vo ron chot ki alia videji Halaki Sukelangja Panta Department atum Ahawartin along siding Ponasonti Messenji. Non-malom long hong avurki turajok ilin along Karuisi Paruhinianta Jora Redno. Mate lin pokep trokep along hong anta Suripo Suri Trokpen Jora Nang Koklo. Anparta lahai along hong avur di furong sopi along anta nang supply bomb. Bonta roda tum chini ne penchonam bomb.
nangli tumta theklongji long hong a ok ki jora dim do bik tang jongsi la so long hong a ok nangli tum nam pon kuluti nangli hem ki pangreng a long hong a phanta awur pen ka chi unji mate ki long ji phan ka pheri mimi do tanglo la sikar biang long arlo African swine fever long hong akiso awur thur tanglo pura sarkar pen pangdak pon tanglo Jesimet di furong sopia long si bang sovur along hong wan bom do lapen jor bom tanglo la si veterinary department atum arong dampen dowai biji mate ingprim ki picha phan kalite awareness pidam pen dowai piponasonte messenger news report KATV news Pinya Berta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom